Makiaria tauni-ini ya Nanyuki atongoria a kiama giki kia UPP matongoretio ni mwandiki munene wao Amos Kibe ni mamenereirie uteti wa ukabira uria ungirehe ngui na ngayukano gatagati ka muingi. Oho atongoria aya ni matariirie muingi bata wa kuingira ciama-ini cia kiuteti matekwigaya na icigo iria maumite kana atongoria matiganite. Ithuothe ni tuigananitio nigetha tuhote gukorwo na opportunity njega ya kuruirira ihoto citu ta yuthi, tondu ungirora kwa kahinda kanene yuthi ndikoretwo igithikiririo, no riu titore marauga matire na kiama gia kumatwara mbere nigetha methe utongoria. Riu mari nakio na nikio turamera moke maganira bururi uigwe ati kona ciothe to Laikipia kana Nyeri kana Murang'a tau ni tuhingurite mawabici kuma Nairobi na Narok wothe gutire hana tu Laikipia kwa turamenya yuthi yothe ni tukanite na tufatie guikara na urumwe twendanite na nigetha ona tugikinya hinde ithurano tugakorwo na mwerekeo umwe wa kuga uyu ni guo tukwenda. Mbeũ njĩthĩ nao ni matariirie matanya mao ma utongoria wa ithurano cia mwaka wa 2027 kuona ni mari na uge munene uteti-ini wa bururi. Mundu wothe uroka mwena wa Mount Kenya kuhunjia ati andu kuria moimite ni mekugayukana ni undu wa interest ciao ni njira imwe turegete pio na gutire hindi ona andu amangitikira ona ya the young na leadership itu ndingitikira ni kuri maroiga anga Mount Kenya ni kugayanio anga Embu anga Meru anga Aruguru akiria Mount Kenya ithondeketwo ni andu metagwo Gema Gikuyu Embu Meru kuma na miaka na kuma mairo ni Ngai wao bururi uyu ko mundu wothe ureciria no ke na njira yake kumagayukana na njira iyo mundu ucio ni turamukondem na tukamuonia ndari njira ona imwe aratuonereria na ndai na irathimo na gutiri hindi angitoria bururi ugu. Matariirie Laikipia ta kaunti iri na mutukanio wa kabira itiganite na uguo uteti wa ngayukano waya kurehe hathara nene kaunti-ini ino na ingi nyingi. Ithuĩ twita mbeũ njĩthĩ ni tuonete kiama-ini kia UUP kana niho mweke wa mbeũ njĩthĩ uri tondu tukoretwo tukiuga ithuĩ tutire na kiama twi leaderless na tutire na kiama giothe no ni tukinyite handu tukona oguo turathie tuthiite tutari kiama na uguo maundu mathi marituhite na atongoria aria makoretwo ho tutingimaruta tutari na kiama na riu nikio tucagurite kiama kia UUP ta mbeũ njĩthĩ nigetha ikorwo ita ticket ya gututwara ite-ini iria turenda cia utongoria. Tuna expect tufanye kazi pamoja kama vijana na kama venye chama cha haki na usawa kwa wote. Sisi kama vijana tuna uhakika kuwa kama venye slogan yasema haki na usawa kwa wote, tuna uhakika kuwa kila mtu atapata nafasi yake na kila mtu atasikizwa. Na kama venye leo tumekuja kufungua hii ofisi yetu ya Nanyuki, hii si ofisi pekee ya kama mjengo, lakini hii ni ofisi ya sisi vijana kutangamana na kuwa na ideas ndo tuweze kusonga pamoja. Asanteni. Kiama giki gitanyite kuhe mbeũ njĩthĩ hinya wa kurugama iturwa itiganite cia kiuteti ithurano-ini ciukite hatari muthutukanio. Harambee UUP Handu-ini ha Kameme TV kuma guku kaunti-ini ya Laikipia, ritwa riakwa ni Paul Mwaniki.